Kroči, esam klāt, mēs BMW pikapošanas vietē. Pabeidās, ka mums filmēt šo visu padarību. Cilvēki pārvācis, laikam izskatās. Tik skaistas mašinas. Tas BMW M3 vispār paskatīt. Poršiņš. BMW M3. Vienas miglas trūkst. Bet mašina kā tāda ļoti smuka. Wow. Tas ir kaut kas. Nu skaisti. Vienkārši skaisti. Poršiņš arī. Pēc zvanīsim klientam. Come on in. Hi, man. Hi. You ready to pick up car? I'm a huge BMW fan. Huh? I'm a huge BMW fan, you know, but this M3 looks amazing, man. Yeah. Well, you got, how you gonna? Okay. Which one you want first? I was looking the. I think how much. Right? I must look which one is heaviest one, and I was looking before this information. Yeah, M3 this heavier than this one. Yeah. So this is gonna be first one. Alright. You know, this cool car, man. Oh yeah, I'm in the process of restoring it now. Tas ir vienkārši pīzdets. M3. Vienkārši. Es nevaru. Jums bišķīt, nu jā, jārestaurē viņi ir. Still some work must to do, like change the chair, the roof. The roof and the inside and the bumper. The bumper, yeah. Kaut kas vēl tur skan īstenībā. So I must take all the pictures and keys is inside, right? Keys are inside, right? Yeah. I must take the pictures from both of them and then I need your signature. I'm gonna show you on this one. The back side of the key ignition, you have to hold it, then stick the key in and turn it. Oh, okay, I got you. Because I took it a loop. I understood what you mean. Yeah. Like it's turning together with the key, right? Right, like right here? Yeah. Where is it? This inside. Okay, this one is cool. How much you bought it for? I've been had it. I've been had this car 15 years. 15 years, okay. 15 years. But the price go up all the time on this. But when I bought it, it was like 15 years ago, like 7,000. Oh, like it's cheap, man. Yeah. Now they're going around 35, 40. Yeah, I'm cool. Yep. Okay, take the pictures of this. Yeah, go one. Ahead. Go ahead. No. How long gonna take you to get there? Tomorrow? Tomorrow. Yeah, good. Because I gotta drive to U-Haul tonight. You are moving? I'm moving too. Yeah. Porsche BMW M3 here. Okay.
All my life I was driving with BMWs only. This is the third one. Up there in Illinois, I got the BMW X6. Oh yeah. Yeah, up there. I caught a plane there. So unpack and move. I usually, this is first car what I drive actually different one BMW. I come here to just only try this work. To drive with multiple another cars and just to try America and look around. Yeah. And so you like cars? Yeah, but I was living in Netherlands and I was all the time trying, look for another car. Yeah. Like Audi or something, and I end up again buying BMW. That's all the time. Man. That's all I drive. Really, BMWs. I bought that one. I've had that one for 5 years. Okay. Yeah. That's also cool. Then I need the VIN code, and I must look. Maybe there is some. All the damages. I also must take a photo of them. The keys. Yeah. Here. So mileage. Okay, it's cool. Pīzdēts, kā es nosvīdu, pīzdēts vienkārši. Tagad man jau nedaudz vieglāk jau palika. Bet karsti te ir vienkārši ārprāts. Pat ja godīgi gribu aiziet tur un pats sevi aplaistīt reāli. Aiziet reāli aplaistīties. Bet nē, mēs iesim dušā tā 5 minūtēm. Šitā saslimšu ar kondičku. Jā, kurš čels pats uzdzina mašīnas un man nevajadzēja neko darīt, principā tikai asistēt viņu. Un viena riepa tur, protams, stāv nepareizi. Bet viņam nebija par to nekādas problēmas. Un tā kā, jā, mēs tagad brauksim, viss labs. Brauksim un es ieiešu dušiņā. To mums principā būs jābrauc, tāpēc, kad ir 7 stundas un mēs būsim 2, kaut kādās 3, teiksim tā. Un viņš teica, ka 10 kaut kur tagad būs brīvs, tad man 7 stundas būs kā pagavēt, tas ir zaibīgi. Tas ir vienkārši ideāli. Tad šauras vietas, tik grūti tikt laukā. Griežam to stūrīti, griežam. Skatāmies aizmugurē. Ir cool, vēl mašīna priekšā, tas vispār nav labi. Viņš jāpabrauc viņai pretī tajā mašīnā. Ceru, ka mašīna nenojūks pa ceļam, bet labi, ka ir vieglas mašīnas, tāpēc. Ok, dodamies dušiņu, braucam tālāk, pēdējo reisu izdaram un braucam prom no šī stulbā darba, ja godīgi. Gribu ātrāk prom. Es nereāli gribu ātrāk prom. Mums jāgriež pa šeit, nopietni. Okay, let's go. Kač tā kaut kā, mani draugi, mīļie, beidzot būšu prom no šī darba, kā es priecājos, pat nevarat iedomāties. Tā kā es nereāli gribu dušu, man tagad nav pacietības ne runāt, neko. Tā kā es eju dušu, braucu dušu 5 minūtes. Karoči, iegāju dušā, tad es paskatījos un es redzēju to, ka balkā man ir sakoduši vodi, kad es staigāju ārā. Vēl izskatās tā kā veibakas. Prikolni. Vajag zeļonku smerēt man uz kājiņās, jo man, bļed, neizjebal. Es nevaru izciest man. Kāpēc man jāciešās? Kāpēc man jākasās? Au, gribās tā, bļot, savu kāju vienkārši sakasīt. Bet nevar. Jānomierinās, ja? Labi, jāiet salikt matus un jāturpina ceļš. Gribēju kaut ko pasēdēt, padarīt kaut ko, bet mums jāturpina ceļš, lai es ātrāk būtu un ātrāk izgulētos. Aiziet! Es pamanīju kaut ko riktīgi skaistu. Ne tā, ka riktīgi labi izskatās. Labs, ne? Riktīgi dzīvi izskatās tā mašīna. Jāku mans Frankensteins. Karoči, bet man tāds jautājums jums ir. Vienkārši bezčeri teica to, ka
Viņš raksta rakstiski. Nezinu, kā uz to reaģēt, kā viņš man tā pateica. Es reāli apstulbu. Paskaidrojiet, kāds ir rakstīt rakstiski. Bija tik rēcīgi, ej tu nost. No shit, Sherlock, we right here. Different. Tā, kur lai nolāk naudiņš? Jā, čučiņāt. Palikot stunda 15 braukt. Jā, es domāju, nav ko steigties vispār rītā. Vienkārši pilnīgi nav kur steigtā. Un tad jau parīt uz lidostu. Man tas riktīgi cool izskatās. Man riktīgi patīk, kā viņš izskatās. Es arī gribu savu tādu. Es tā kā no Vāģa filmas. Viņš tā kaut kā. So, let's go sleep. Something I don't want to do. I don't enjoy free life. You don't enjoy free life? I want to work. You want to No, work I and want pay to work tax for- for somebody who don't respect you? Not for somebody. Just for the government that gets back to me in everything. How this can get back? If it get away, you never see it. I see it. I get medical help. I get roads where I can drive my car. I get. You will get medical anyway the roads. They also need the roads. Sorry. You will get anyway roads. They also need the roads. And you pay later for your doctor medical things also. No. That's something else. That's something else. You're mixing two insurance and your. Insurance, you also pay for it. You pay for everything, Something and else, that's brother what I'm in this world. Why you do this? These are two things. Taxes and your mixing insurance. These are two different things. There's no taxes. Where taxes go? Yeah. Go in the pocket of the Trump or somebody else. You go in pocket, straight in the pocket. What have you done anything about that? What you say? Have you done anything about that? You don't. Have you done anything about that? I mean, like not paying taxes, because the phone that you're calling from, the phone that you're using, or the shirt that you're wearing, or the boots, shoes that you're wearing, someone might have paid tax for that. Though it's not you, but someone else had. Yeah, the owner of the shop. I steal from them. Then you might get a charge of theft. Again, you'll go to the jail. You will eat free food. That's Brother, I never jail. from the tax. I hate jail. You never went to the jail. No, nobody go to jail. Only stupid people. I hope you don't. That way, I agree with you on that. So you don't give me free ticket. It's not me who is issuing tickets. It's until or unless a price is paid, I won't be able to do that. I want hope to visit Budapest. Why do you want to go there, even if you don't pay anything? I want to steal from there. You want to what? To steal some things from there. I'm sorry. Could you please repeat that? I want to steal something from Budapest. Some souvenir or something. So you can, you can just go and take a long track. Why don't you do that? That'll be free. It's not possible. Take some Far time. away. Exactly. And you want the easy amenities as well, and you don't want to pay anything. So that's something that's, doesn't work like that way. Till now it works. And now you're saying it's not possible. You are in the box. You must think out of the box. I'm not that creative. Trust me. I'm not that creative. Man, no good, no good. So no ticket, yes? The ticket would be, you want to buy it. I never buy something. You never buy something. Exactly. You steal. told me you stole them. You told me you stole them. Exactly. That's, So don't make me steal the ticket.
If you could do that, you would have already done that. So I think you cannot. It's possible, sir. I go to your office, put the gun out, and then you pay me ticket. Then I think that might not end up in a good way. Exactly, you die. No, I want to die. Okay, man, I'm joking with you. I just have a lot of cars and I'm joking with you. No problem, brother. No problem. So I hope you delete my number because I have all the tickets what I was looking for. And I have so much cars and now I make jokes with these cars. You don't worry about that, brother. I'm fine with it. I hope I made your day. Yeah, you did. I was just getting quite boring. It was quite boring. But you made it right. Thank you. Okay, man. Have a nice day, yes? You too. Have a lovely day. Thank you. Bye. Free ticket! Somebody give me free ticket! Zajebal jau, ka zvanās viņi. Žēl, ka es sākumā neierakstīju, kad bija rītīgi confused, bļa. Ai, bļa. Šits ir labs. Es ceru, ka jūs dzirdējāt kaut ko vispār. Free ticket, brother! Please, one for me, one for you. We got together. Bļa, nākamos ierakstīšu. Žēl, ka es neierunāju ar šo mašīnas īpašniekiem. Īpašnieku Čalīti. Un viņš tā, saka, tu vakar, es vakar braucu, viņš pārvācās un es vakar braucu ar to UHAU mašīnīti. Un tu man vienkārši panesies garām. Es viņam saku, vecīt, katru dienu, ja tu brauc ar BMW, tā notiek. Viņš tā saka rēgt. Jā, šitā var vajadzēja ierakstīt, bet domāju, nebūs tik, tāda nekāda saruna. Karoči, jā, es eju lovītājs uzpildīties ar šito, nevis ar degvielu, jo es vakar uzpildīju degvielu. Un pagnaļi, aizvest bembīti, čali, bembīti, bļoči. Īstenībā es tā skatos no malas. Tas izskatās labākais lovs, kas man fucking ir bijis. Tu paskaties vienkārši. Wow! Maigīgs mīns vai savilti nikna. Nekaunos no sevis, tad arī nekaunos no liela pita. Papras senčiem, jau kuru gadu tā ir ģām. Sāku sīkumiem, beidzot ar lietām. Heiteri smaidama. Es gribu to M3 bendi. Jā, Eidi to, kas startēja mašīnas tā. Kaut ko met šodien ciet. Laikam tāpēc, ka zinu, ka es braucu prom no šī darbā. Jej, beidzot. Tā kā davai mēs direkšanā pie Čalīša, neliksim viņam liek gaidīt savu bembīti. Pat bembis uz traileru ātrs. Tā kā jūs man te neko nemačiet, ja? Tikai vēl ierodas, bet tā ātrs. Kručā, все. Sākam braukt. Iestartējam Porschu un pisam. Galvenais tas Čalīts, kas man zvanīja, par tom tā. Par tām biļetēm. Viņš tāds, bļa, bet tu maksā taksu par visu, zin kā. Vai, piemēram, pa telefonu kaut zvani. Es saku, nē, my cousin pay for everything. Es tāds, jā, bet, piemēram, par ūdeni no restorāna, tu taču arī maksā taksu. Es saku, nē, es eju uz restorānu, paprastu ūdeni un neju prom. Ūdens par velti. Es saku, jā, bet tu gribi, piemēram, botes nopirkt un tā tālāk. Es vienkārši viņus nozogu. Es vienkārši viņus nozogu, sir. Vai tu saprast man vai ne? Mans Abdulhimham stils ir labāks nekā tavs. Tā kā tu man trebalēji dirres. Visu nozagšu, tā arī tavumu te rīti, un iztepšu no rīta viņu. Un tad tev būs brālīts. Un tavs brālīts tev iedos pīzdī. Tā kā, blēd, watch out now. Сочки, Эй, baby, ты косичка, мини-юбка, кека, это трек не для тверка, да и похрен, дискотека. Это дискотека ВК, эй, диджей. Эй, битмейкер, эй, уличный дайца, патимейкер, эй.
You look at the loud speed. He's 55. I drive 75. BMW M-Power! Šitā mašīna, kas man ir aizmugurē, viņa dod papildu zirgspēku. Oficer, es neesmu vainīgs. Man mašīna aizmugurē ir ātra. Uz traileri, kas stāv. Viņam, bļaļ, ka, bļaļ, dos vaļā, tu, bļaļ, kad tu stāvēt uz malas, viņi tev, bļaļ, ar vēju aiznest uz citu pozīciju reāli. Tā kā tu man nejoko. Nekaitin man. Es kā tev, bļaļ, piedzeršos. Un, bļaļ, iekorpulēšu savu M3, kas man aizmugurē stāv. Puhui, kam tā mašīna pieder. Galvenais, lai viņi tā normāli bliež. Puhui, kam tā mašīna pieder. Galvenais, kas viņai tur zem kapota. Tā kā tu man te nejoko neāksties, oficer. Ok? Vakar šitais te. Bļēs, man liekas, tāpēc, ka es aizgāju riktīgi kaut kādu reicīgo mūdu gulēt. Un vakar mēs runājām ar šo te, bļēs, bezčerīti. Es liekas, jau tu varbūt to teici, vai ne? Bet mēs ar bezčerīti runājam. Viņš tāds saka, nu jā, nu, es tā rakstiski rakstītu. Es tā domāju, the hell? Nu, nevar tā, bļēd, cipariski rakstīt. Vai tur, bļēd, nezinu. Burtiski rakstīt. Tas ar tik stulbi skan. Burtiski rakstīt. Jā, bļēd, un es vakar biju uz pauzes, bļēd. Es nezinu, jāuzvana bezčerītim. Zaka, bišķi vēlāk, viņš jau noteikti gulēs. Neviens nevar tikt man līdzi, tāpēc, ka, bļēs, esmu ātrākais uz šosejas, bļēd, kaut ar visu limitātoru. Labi, tā nav. Tā nav, es jau pārāk haipojos. Re, kur mums ir pirmais. Pideres, kurš tā, ka būtu jābūt dabuli pa galvu, bļēd, Honda, bļēd, nu, jau. Man ir M-Poweris, kāda Honda, bļēd, tur jau vispār. Kroči. Un nepietiek ar to. Ka tā viena Honda pabrauca garām. Ja? Viena. Reku, bļaļ, ir vēl viena, nahuj. Ko tu vispār te dari? Tev mājās bija, bļaļ, savai sievai jāmasē. Un ja tev viņas nav, tad tev bija savu pašam jāmasē. Tu aksties. Bļaļ. Mazā tu, bļaļ, gaujiens. Mautele. Hyundai nelien nemaz. Es tev, bļaļ, pārdušu riepu. Pagnāļi. Tālbraucēji mēs braucam. Tālbraucēji braucam. Manu mīskasti klausās mans klausītājs. Un paldies tev, ka tu skaties šo kanālu, jo trakais trakeris dodas atkal ceļā. Un mēs brauksim. Uzlieciet kāds muzoli šitam. Man tie ir uzliec, kroči, šitam te video mūziķiņu kaut kādu. Ok, labi. Es montieris, to izdarīšu. Jebā nuca, cik vēl daudz darba zem šitā video būs. Nepietiks tikai sagriezt. Bet vēl kaut kādu sūdu likt pa virs, bet nu labi. Ja viņš tā grib, tad viņš tā grib. Bombaglad! Hey! Free tickets everywhere! Bombaglad! Volcano. And gets waiting. Esmu trakeris, man ir pohuj, paturi plaķeni, kamēr es ar blaķeni paņemu plakani. Ej, tava mamma vahujā ir, jo es izlādēju visu aptverīt. Ej, un tas ir fucking trakeris, viņš brauc tik traki, viņam pohuj uz to bedri, viņam pohuj uz tavas mammas bedri. Hold it down, hold it down, hold it down. Now here's a taste of all the balls and chains you carry. You take the blame, but it ain't all about the things you bury. You left alone with
apbraucam veidstēšanu. Un es neesmu vienīgais, un tur aizbrauc jau pāris traki. Pāris traki jau uz to pusi aizbrauca. You baddie boy, you baddie boy! Baddie boy! Mēs jau, mēs īstenībā nepaņēmām kameru laukā, jo tur bija rīktīgi cool čalīt. Tāpēc mēs viņu lieki netrigerojām. Ar to, ka mēs kaut ko bāžamies tur ar kameru. Atdevām bēbīti, atdevām Porsche viņam. Es teicu, ka es viņam negribīgi to bēmbi atdodu, bet tāpatās jādod ir. Labprāt, uz Eiropu aizvestu. Bet nu labi. Nebūs man bēmbi trešais. Karočā, mēs apbraucām veidstēšanu. Kad tā hujā viņu ir. Baddie boys, baddie boy, you bad, really, you bad. Tik daudz apbrauc, jebal. Nu, neko darīt. CDL saglabāt grib, tā ir jādara.